o innal ladhina fatanul mu'minina karama ko ɓen no yanyi o aya mo gayno ɗen dowɗa ɓe wi ko honɗum woni tampingol julɓe ɓen yo jama on faamu ɗo tan inni tun ɗo joni wonɓe tampingol julɓe ɓen sikken haray ko ɓeeɗa tum ɓe wonɓe lettugol ma ɓe wonɓe fellugol karama ko ɓen no yanni o aya ɓe inni Allah ko wi ɗo kon o innali innal ladhina harraqu o innali sunnuɓe julɓe ɓen ko inni fatanul mu'minin ɓe inni ɗo fatanul mu'minin lettugol julɓe ɓen no ɗuuɗi an hiɗa wawi wonde hara warali wonki kon harɗa sonjude julɓe ɓen karama ko ɓen inni sonnajo si o ɓornike conci wirtuɗimo o yalti ka yaasi worɓe ɓen no yiwdemo ɗon julɓe yiyete ɗum ɓe ɓernde maɓɓe nden faalema a tawama e waɗuɓe fitina julɓe ɓen si Allah yafakima ɗa mari o probléme ɗo an a gorko ɓittinɗo ɓoodi ma ɓeygu ma ka suudu ha hara ɗa andi o ko julɗo ni o ko moƴƴoni ko antuni hollugol mo koñeten kon dictature yagal waɗa hara himo wulla tun ka makko ɓe wi an kadi an hara on sonnajo ɗon ko sonnajo moƴƴo himo hula Allah kanko wonana ɓoɓɓe nde modi mon karama ko wonde wolde fi mum fiyoɓe yiɗuɓe wonana ɓoɓɓen kara modi mon karama ko fiyoɓe perdu ɓen non ɓe holakita walla fami idan ko tawɓe ɓen ɓe inneɓe muñanike Allah tawa an gorko on hiɗa sonji o sonnajo ole no Allah no seedi o ko moƴƴoni an kadi a tawama e sonjuɗo julɓe ɓen si Allah yafakima ɗa mari probléme yawmal qiyama an sonnajo on kadi tawɗo modi ma ko kelɗuɗo modi ma ko gorko moƴƴo accama ɗo yaha jamfoɗa ma ɗum yaha waɗa hon ɗum yani lettamo dow wullinamo ɓernde nden an kadi si Allah yafakima hara ya naatiɗo ɓiɗɗo kadi jagganɗo mawɓe muɗum ɓe mawɓe maɗa ɓe jibinama hara ko julɓe tawa an kaɗɗa lorriɓe ɗa wullini ɓe an kadi a naatiɗo ko ɗum wasi ɓenni aya on no yaaji moƴƴa inna alladhina fatanu lmuminina walmuminati thumma lam yatubu si ɓe tubali no waɗani ɓe adabun alim lette musuɗe nani adabu jahannam joni noon Allah dali inna alladhina amanu wa amilu salihat ɓe yimɓe gomdinɓe Allah ɓe jaɓi ka aduna ɗo ɓe jala ɓe jalkita ɓe sabota ɓe tampi ɓe heɓali jawdi buy par ce que ɓe ɗaɓɓirali no harmiri ɓe heɓali cuuɗi labaɗi par ce que ɓe ɗaɓɓirali no harmiri ɓe waɗali tigi tigi on gurdam ville futuɗo par ce que ɓe wawali ɗaɓɓugol no harmiri ɓe waɗu tun gurdam maɓɓe ɗan beru ko ɓe heeɓi conseil wi noon ɗum en innalde heɓugol jawdi no harmi na ɗum en ni ko woni on tigi no haalirten noon chaque fois on tigi waɗa hoore mum beru ka fewndi ɗon Allah daali ɓe ɗo lahum no wodani ɓe jannatun ɗo Allah o innali aljanna goto ko ɗum waɗi si aljanna natama o nayo goɗɗo sikko haray toujours ko aljanna goto on o mari la ɓe wi aljannaji ɗin no ɗuuɗi ko neɗɗo goto heɓoyta kon yawmal qiyama Allah wi lahum no wodani ɓe jannaton aljannaji tajrino ila sengole majji al anharu canɗi o wi dhalika ko jantaɗo noon dhalika al fawzul kabir ko ɗum ɗo woni malal mawnugal ngal ko ɗum ɗo duwa ɗon ɗaɓɓude onon julɓe ɓen ko ɗum ɗo duwa ɗon dogande ko ɗum ɗo duwa ɗon atunirande fi muɗum Allah daali hon ɗum inna batsha yo kala bandijo kala wonɗo toñude goɗɗo no wonɗa toñirde mo wo Allah daali ande famon inna batsha rabbika no nangal joma maɗa ngal no lette jomi ma e la shadidon ko sattuɗe inna batsha rabbika la shadid innahu ko kanko Allah woni yubdi'u fuɗɗi o tagugol on fa ko kanko Allah fuɗɗi kala ko fuɗɗa woni wa yu'id himo rutta on kadi we inni ko o tagi jama on kon si fu kadi mayayi o artiro en kadi fop meɗen si fu mayi lanni dargal si hewtoyi dargal darota ko hara yimɓe ɓen no ɗani fop immoto mo kala yiyay mo anduno mo kala yiyay mo andano hara fop no dari yeeso Allah hay goto ɓornaki hay gara mum ko hay nelaɓe ɓe deññande hara ɓe ɓornaki nanon fere goɗɗo goo nanon fere goɗɗo goo ko ɗo e nene Aisha nde nelaɗo mako no ɗum ɗo nene Aisha maki nelaɗo ko honno yimɓe ɓe daroroy to yawmal qiyama hara ɓe ɓornaki hara ɗum no hersini mo kala no suti awra o yaw nelaɗo maki Aisha no wodi deññande ko mapini ɓiɓɓe adama ɓen hara wona darugol awra goɗɗo hara wona innugol oɗa no juutoɗa no raɓɓiɗi Allah wi'i ko deññande wa taran nasa sukara wa ma hum bi sukara o wi deññande ayiya yimɓe ɓe fop maɓɓe hara ko sulɓe ɓe fof ɓe wawa yaruɓe beere hara ɓe yara beere sabu ko lette Allah ɗen hulɓini ko joni onni inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id o artiri ɗon wa huwa al-ghafurul wadud o yi tuma kala Allah ñaaɗi o kambi o adda yurmede makko nden onni kono yon faamu si on tuubi on arti ka makko fi kala on bonni wa huwa al-ghafurul wadud ko kanko woni yaafotoɗo bakkatu yiɗuɗo yiɗeteɗo kadi ko kanko woni yiɗuɗo jiyaɓe makko ɓen ko kanko woni yiɗeteɗo on sabu sa woni julɗo a gomɗini Allah sujjugol ma tun ka leydi anda ndetinde ma kunde rukani ka leydi ko sabu ɓurɗo teddugol on ɓurɗo tuwogol weteɗon Allah ko kanko tun sujjanɗa ko kanko waɗanɗa Allahu akbar wi'a subhana rabbi ɗum ko nema tedduɗo non ko ɗum waɗi siɗa juulude hiɗa andi ko wonɗa juulande kon hiɗa hoolimo wonɗa juulande on haray hiɗa welti ka ɓernde ma ɓuri piji ɗin fof ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maako no kamɓe waɗama ɓuuɓendi ɓernde maɓɓe nden ka julde
si hewti juulugol kamɓe ɓernde maɓɓe nden ko ɗum ɓuɓata. Idan julɗo a yiɗay Allah sa yi moƴƴereji ɗo waɗanma ɗin. Allah daali ɗo zul arshil majid, ko kanko woni jawma arsi on almajid tedduɗo mawnuɗo on kanko Allah. Fa'alun himo golla lima yurid, kala ko o fala. Ɗum ɗo tun no holla laamu Allah ngun ko mawnugo. Fa'alun ko gollowo lima yurid, kala ko o fala. Kala Allah ko fala ko ɗum o watta, landotoɗo mo ala, yani hay mijoto taw landagol mo ala. Fa'alun lima yurid, himo golla kala ko o fala kanko Allah. Idan o wi jonno nelaɗo an oɗo julɗo, hal ataka yarli arima, est ce que arima hadisul junud, histoire ɓe yimɓe bandiɓe feƴƴunoɓe e annabaɓe maɓɓe ɓen, est ce que a jangi histoire maɓɓe an oɗo julɗo, an oɗo nelaɗo, fiya andu tampere ko naɓuɗa ɗo woɓɓe go naɓino ɓuri ɗum. Hal ataka hadisul junud, fir'auna wa thamud, fir'auna bandijo arnoɗon fewno annabi Musa e thamud yimɓe annabi Salihu, ɓe darinoɓe yeddi Allah ha ɓe yahi ɓe wari geroɓe mbo Allah mino bantamba ware, ɓeɓe Allah yewti fi muɗum ka suratu Shams, Allah inni kadhabat thamudu bitagwaha idin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Ko fi ɓen Allah landi nelaɗo ɗo o inni honɗum, o inni balil ladina kafaru, ko woni tun ɓe yimɓe heferaɓe wonɓe Makka sirkanoɓe Allah hande e kala heferaɓe artayɓe ɓawo fi takdhibin, ko ɓe woni ko e fi fennugol dina kam. Ko ɗum waɗi heferaɓe fof kala ka joɗiɗa ko ɓe ñatama Muhammadu wona gonga, Muhammadu wona annabajo, Muhammadu ko dictateurjo, Muhammadu wona yani ala ko ɓe wowlata, alqur'ana wona gonga, onon ɓe julɓe ko joton ɗum wona gonga. Ayi Allah wi balil ladina kafaru fi takdhibin, o wi hon ɗum wallahu no Allah min waraihim, e ɓawo maɓɓe ko ɓe woni gollugol kon mo hiton ko humpitiɗo. Kala ko ɓe woni wadde kon himo kalkili ɗum, himo windi, no winda no waali hino habbiɓe. Allah wi hon ɗum, o wi bal ko famoton onon ɓeɗo julɓe, bal faame, bal ko woni huwa nde deftere nde jonna ɗon onon ɓeɗo julɓe, qur'anun ko jangetende. Ko ɗo non julɓe ɓe mbuyi ko ɗo yani. Allah wi ko tippini qur'an on wona on bugol nde maraka suudu, bal nde e ko woni qur'anun ko jangetende majidun teddunde hawnide. Alqur'ana on ko jangugol nde, ko ɗum waɗi an julɗo on no wawɗa wo, no fanɗirɗa gandal wo, wakkilo ɗaɓɓa ka siga ko fanɗi wo ko fanɗi. Kono si Allah addanino en nde deftere, adu mama soro e men fo jibinede, a wuri ka howre leydi ɗo ceerno, a ari Amérique, a yahi Europe, a yahi leydi ka yawɗa o, a jangi haala ɓen ɗon kan ha a wawi ka, tawi deftere Allah nden Allah no innoma iqra, a jango, tawi a wawali fus, a famali fus, ay naka ya hunjonde fo. Kono yo taw o moyen a wawai sigirde ko fanɗi o, lawata ko non, parce que buy sikkay ɓayɓe nawyi ko paykoy koye tundu wa jangude joni ɗen trompi koye buy, parce que dongal e mawɓe paykoy koye hande ɓe wakkili ƴettugol ɓiɓɓe maɓɓe ɓe naɓa ɓe kala ka yayte fiyo ɓe jangoy, kono kamɓe ɓe wakkilaki jangude, ɓe wakkilino yoɓande ɓiɓɓe maɓɓe ɓen, siko naɓugol ɓe yaha ɓe jangoya, siko ɗaɓɓugol jannowo ara ka suudu ɓe wakkili ɗaɓɓa ko janna, kono kamɓe haaju maɓɓe ala ɓe jangata. Pour tankele Allah wi deftere nden ko qur'an, no yiɗiranɗa noon ɓiɗɗo ma on yo jangu, yiɗiran noon hoore ma wakkilo, wota hersu, wota a amo. Saabu enen wallahi enen no tawa e defo mo ɓurɗe marde enen leñol meɗen ngol, wondema si goɗɗo nawyi o jangata, o nawyi o jangata, wonale koni normal few fes, surtout sonnaɓe, par ce que eɗen andi ɓawo ɗo sonnaɓe buyi jangali fi hon ɗum mawɓe meɗen ɓen aranɓe ɓen janguno moƴƴa, sonnaɓe aranɓe ɓen janguno, par ce que no wodi sonnaɓe mawɓe meɗen pacciraɓe meɗen windaynoɓe alqur'ana fina, kono sakkitiɓe nder man mawɓe inna sonnajo jangata, ma ɗum hay si jangi julirɗi lanni. Balnenaɗo maki lande Aisha ɓeygu an feccere dina kan. Idan feccere l'islam on lande Aisha, wona de feccere qur'an on ɓe maki, ko feccere dina kan. Nene Aisha le ko nelaɗo feƴƴini, nene Aisha no marno duuɓi 18 18 ans, kono ɓe maki lande Aisha feccere dina kan. Hadisaje ɓurɗe ɗuɗɗe ɗen ko nene Aisha filliɗe. Idan sonnaɓe no hani jangude, kono mi falaynugol ɗo ndeɗen ɗaɓɓana paykoy koy ko jannaɓe, ndeɗen encourage paykoy koy an sonnajo on wakkilo an kadi jangora, an joma galle on wakkilo jangora, par ce que si paykoy ma koye falji tawiɗa jangi a fallitayɓe, kono sa a anda ɓe jangga e fenade yeeso ma ɗon innaɓe wawi, hara anda ko ɗum ɓe woni wolde, on faami. Janno won sina hulowo Allah ɓe ara ɓe yewta ɗon ɓe fija ɗon ɓe inna ɓe wawi ɓe moɓe ya andata honɗum ɓe woni wolde, taw ya Allah yawmal qiyama Allah innama kon ɗum wannoɗa deftere anden, par ce que on nani ko wi kon ka bal ko woni nde ɗo deftere qur'anun ko jangetende majidun teddunde. O wi fi lawhin, nde qur'anare mon non fi nde ko hawni kon nde woni ka alluwal mahfuz, ko wiyete lawhil mahfuz, ka alluwal renangal. Allah no ƴetti qur'an on fop
winde ka makko doga e deftere wi'etende lawhil mahfuz hinde garda no sécurise ha moƴƴi. Idan haray ko fawen teminirde ɗo Allah daali qur'ana makko on ko jangeteɗo koye wakkilo mo kala meɗen sigira. No woduno sahabaɓe o ɓay ɓe heɓi duuɓi 50 50 ɓe ari ɓe jangi alqur'an. On andi hay nelaɗo ko duuɓi 50 Allah neliri ɓe, duuɓi 50 si qur'ana ne ari e maɓɓe. ɓe wondi e mare duuɓi 23. idan ha duuɓi 53 la ono jangude qur'an, ha 63 ans hiɓe jangude ɓe feƴƴin kadi. Sahabaɓe ƴetti ɗon Umar ibn al-Khattab ɓe fof maɓɓe hari ɓe marano hadisaje ɗe ɓe jannitanara ha hande ɓe jangali ɗe. Idan jangugol ngol feƴƴata musidɓe julɓe. Miɗo andi noon defon kam tawa e karama koɓe moƴƴa par ce que buy fayda ko ɓuri basagol ko e wajagol ngol di e jannugol ngol, ɗum kana tawa kono famen hunde wotere. Wallahi hande enen ka wonɗen ɗo Allahu on eltali en no jangiren, Allah on elti no jangiren. Hande goɗɗo jotto Saudi, joɗoɗa Guinée, ma joɗɗa Amérique o jannama. Goɗɗo joɗo kala ka o joɗi internet ton wawi yajinde aduna o tawa wayta jannugol. En marana Allah ganto yawmal qiyama ko honɗum haɗi jangin. Idan inno a hunjaki alquran anga hunjaki nde lala kono o moñɗa wawi si goɗɗo fonti a wawai sigirde ko fanɗi o. Joni noon si tawi fewno ɗo a wawata desiɗo ka ɓerde ma mi ɗaɓɓay min kadi kami siga. Onon sonnaɓe darane modi mon yoɓe wallon heɓon jannoɓe ara kono e maɓɓe jangidata. Tawɓe ɓen no wola modi mum jaɓa. Na de yawgol ɗo siɗa andi sa woli ko gere wonta ta yawde min minato gere inna ko min wi ɗum ɓe piyama ɗum. Kono noon so tawi a wolanayi modi ma ɓe jaɓa. Mo kala yo desiɗo kañum kadi no faala jangude ko fanɗi o. Sabu si mayama yawmal qiyama komo kala e wonki munki. On faami? Tawi aru eleyɗe jangen haalaji ɗin fof wawen anden konno to doginirte, ko onno évitirte, kono darantoɗe yiɗma onno férouge so yi daroɗen fi férouge. Anden ɗo no rewe ɗo rewetake kono qur'an Allah on acciten mo. Haray en hersi hoore men. Sabu Allah ko wi'unoma o tagir halima sina fiyare omo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si Allah non tagirima ɗum ɗo tawi a anda deftere makko nde, a anda hay fuska dina, haray no sattigoy si Allah nangoyma yawmal qiyama kon wi'oyta haray mi daro ɗo on nani pay kum fuɗɗike wollude ñande waray ɗo o nodda en ɗo haray mi ara mi daro ɗo inchallah. Joni haray on fof jarama o weltanama ɗen toro Allah yo Allah jaɓan en ko wonde wadde kon, yo Allah arti koye jangugol deftere makko nden en torki Allah yo Allah newinan en jangugol ngol, yo Allah hokkole gueɗal ɓe wuuray ɓe barka tawa ɓeɗo ɓe daroto fi kaɗuɗin al islam ya arhamar rahimin ya dal jalali wal ikram. Den toro Allah yo Allahu wurnu gueɗal ɓe meɗen men fof waɗa barki. Mi torki Allah kala marɗo ande yo Allah ittanmo onon wonɓe ɗo ɓen fof e royaɓe ɓawo ɓen fof kala ko maporɗen ka aduna ɗo tako ko moƴƴani en aduna e lahara en torki Allah yo Allah ittan en inchallah. Haray mo fof weltanama miɗo wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.